Союз студиясы Салават Фатхиддиновның «Дуслар булса койгорма» дигән яңа җырлар альбомын тәкъдим итә. Союз студиясы югары сыйсәтле профессиональ фонограммалар яза. Шулай ук аудио һәм видео кассеталарны күпләп җитештерү хезмәте күрсәтә. Көннең нинди булуына гына карамастан да хөрмәтле тамашам. Хәзер берничә минуттан Салават сезнең үзенең кояшлы, йолдызлы, җылы концертына чакырачак. Ул дуслар булса кайгырма дип атала. Килә хәзер шуларга сорау белән мөрәҗәгать итик әле. Нәрсәсе белән җәлеп итеп сезне Салават үзенең концертына җыя алды икән? Картларны яшәртеп җибәрә, авыруларыбыз кырыйга кача. Салаватны обажать итәбез. 90 яшькә кадәр яшәгәнен телибез. Мин авылдан килдем, Әлмәннән. Күрәсем килеп, малаем шикелле, матур җырласын. Бик матур, бик сөйкемле, бик шатбыз аңа, бик яратабыз. Салават абыйга. Шулкадәр Салават абыйны яратасыңмы? Әйе. Нәрсәсе өчен икән? Ул бик матур итеп җырлый белә, шуңа күрә мин аны яратам. Районнан килдек без. Салаватны карарга бик. Нәрсәсе белән җәлеп итә? Бөтен нәрсәсе белән бигрәк күңел яшәю. Бөтен нәрсәсе белән. Ну, мин беренче мәртәбә инде һаман телевизорда күргәнлек белән мен просто мен әйтәм, живой үзең күрәсең килгән иттереп килгән иде. Uzgan yıllar artta indi, eğlenip karamayıp. Ay yanışı köp olsa da, ütkenni kargamayıp. Ömür boya hatırlarlık, şaklarda kubanın. Yakşı şağı güller anın, naşırları şuvanın. Ömür boya hatırlarlık, şaklarda kubanın. Yakşı şağı güller anın, naşırları şubanın. Naşarları arta kalsın, güllerin kaderleyik. Bitti bizni baxtli gitken, günlerini hatırlayık. Ayaz günden azlı gülge, niga ele bulutlar. Enne bizge yılmayalar, balda turgan minutlar. Ayaz günden azlı gülge, niga ele bulutlar. Enne bizge yılmayalar, balda turgan minutlar. Uzgan yıllar artta indi, eğlenip paramayı. Ay yanışı köp olsa da, ütkenni kargamayı. Alda yata yana yıllar, biz ütesi yıl bulsun. Ömür birge diber yürek, tutunuşkan kul bulsun. Alda yata yana yıllar,
Biz ötesi yol bulsun Ömür birge diber yürek Tutunuşkan kul bulsun Ömür boyu hatırlarlık Şaplarda Kubanın Yakşı şağı güller onun Başarıları şuvanın Ömür boyu hatırlarlık Şaplarda Kubanın Yakşı şağı güller onun Başarıları şuvanın Yakşı şağı güller onun Başarıları şuvanın Karanlık günlerde, yıldızsız günlerde Irmışның şəmi üstüne barğanda Dostlar kolun tuza, bayğı jingil uza Жылы sözlere жауа көңілге Ehtiyarisiz var, yakın dostlarım Sırmış bakşamıдағы sayrar kuşlarım Ehtiyarisiz var, yakın dostlarım Sırmış bakşamıдағы sayrar kuşlarım Dertli jırlar bulup, yüreğime tulup Taşığında bəxtin şatlığın Dostlarga ölersen, sırıtıp sürülersen Varsa benim köngülüm saflığı Ehtiyarisiz var, yakın dostlarım Sırmış bakşamıдағы sayrar kuşlarım Ehtiyarisiz var, yakın dostlarım Sırmış bakşamıдағы sayrar kuşlarım Hasret kilgende, yazmışlar külgende Dostun şəni yalğanı sınala İyişip, jırlaşıp, yinaşıp, diyişip Yaşayık biz birge dostlarım Ehtiyarisiz var, yakın dostlarım Sırmış bakşamıдағы sayrar kuşlarım Ehtiyarisiz var, yakın dostlarım Sırmış bakşamıдағы sayrar kuşlarım Ehtiyarisiz var, yakın dostlarım Kırmış bakşamıдағы sayrar kuşlarım Ehtiyarisiz var, yakın dostlarım Kırmış bakşamıдағы sayrar kuşlarım Ehtiyarisiz var, yakın dostlarım Hayırlı kiş. İsen misiniz, hürmetli tamaşaçılar, hürmetli Kazanlılar hem Kazan konakları. Zaldağılar, köşendegiler, izendegiler, sahne altındagılar, barıgıza isen misiniz, hürmetli tamaşaçılar. Bugün sizin için, Hümen Tataristanı için değil, Tatar dünyası için hazırlangan 9. Yana konsertimizin şeratdağı günü. Rahmat, bir matur bulup jığıp kelgensiz. Şimdi bu avgust ayında biz quruqqan edik. Mena bula dep ettiler.
Şallıda men abla деп ettiler, быйыл Казанда халык газетына килмәс инде, заманлар авыр, бөтен халык бакчада чишин ташлап кишер уты диделәр. Рәхмәт килгәнсез, бик зур рәхмәт. Кишерегез уңсын, кишерегезгә куанабыз. Сез тук булсагыз, без дә тук булырбыз. Бик зур рәхмәт. Ярый, сез әзерләнеп торыгыз, барыгыз. Менә, барыгыз, бар, парлашып. Бик икегез дә парлы. Барыгыз, бар. Син әнә бер чегингә ике. Ярар. Сез әзерләнеп торган арада мин бераз халык белән җырлаган булып маташырмын. Бу концертның исеме атала юклагана түгел, дуслар булса кайгырма дигән. Шуңа күрә бүген залда инде гел дусларыма дип исәплим. Әйткәнемчә тагын кабатлап әйтәм, зур рәхмәт килгәнегез өчен. Минем тарафтан бүген 21 җыр, яңа 21 җыр башкарылачак. Шуның 20се яңа. Берсе генә сезгә таныш җыр. Шуңа күрә бу концертта берникадәр дәрәҗәдә сезгә җитдирәк һәм игътибарлырак булырга туры килер. Чөнки яңа җырны беренче тыңлаганда аңлап яратырга мөмкин түгел. Әле җырлаган җыр Альфред Якшебетовның "Эх, дусларым, бергә яшик" дигән өр яңа җыры белән башлап җибәрдек. Хәзер икенче яңа җырыбыз Нәсип Кушаев язган. Башкортстанның бер шәһәреннән Нәсип Кушаев язган җыр "Айтыр идем яшьлегемә" дигән. Üte günler, üte yıllar, yaşlık yazım arta kalar. Balbalında val sutanda, tünelime mımlar salar. Bir minutta, bir saatke, yaşlığına qaytar idi. Jarım bolup, muğlum bolup, tağın şeşke vatır idi. Yaşlık yazım yalqın şaşır, Terkiden de məngi qaldı. Ömür boyu senin uta, ya yalandın ya bir yanda. Bir minutta, bir saatke, yaşlığına qaytar idin. Jarım bolup, muğlum bolup, tağır şeşke vatır idi. Yırak olgan yaşlık hamam, yılmayasın aylık işite. Ona kalkan dertli zaman, haman iste, haman iste. Bir minutta, bir saatke, yaşlığına qaytar idin. Jarım bolup,
Dağın şeşke otur idim Jırım bulup, buğum bulup Dağın şeşke otur idim Zo'r rahmat do'stlar. Zo'r rahmat, rahmat. Mana bet. Butunisi birga. Bulagi, zakuskasi barda birga. Bek zo'r rahmat. Mana olib qo'yindi. Yaray, o'zing qara, ko'ngilingga tanish bo'lsa, bek. Yaray, bek zo'r rahmat, hurmatli do'stlar. Rahmat Idris do'stlar. Mening do'stlarim bu Sibirdan boshlab kelganlar. Kim Sibirdan, kim Boshqirdistondan. Hatto bir ne kelgan, bir do'st abi kelgan degan Boshqirdistondan, bizning ovuldan aytirmalar sog'dan kim ekanini. Bek zo'r rahmat. Biz bir ko'p yerlar yig'ladik. To'g'on ovul turunda. To'g'on ovulimga qaytdim. To'g'on yog'im seni sog'inam, to'g'on yog'im seni yaratdim, sen birgina deb. O'zimiz yig'laymiz, o'zimizning qaytganimiz yo'q albatta. İdris qaytib keldi. Kechagina qaytib keldi. Mana bu yerni yozgan kishi buyrakda qiziq deb hisoblayman. Mana avtori bor bu yerning Rabil Xaziyev degan bizning do'stimiz yozgan. Bu buyrakda yalqov kishilar uchun yozilgan yerdir endi bu. Mana ne degan? Kel qarshima to'g'on o'g'lim degan. Mana qaytarga hisobi yo'q. Ovullarni chaqirib yota. Mana shuna ko'ra birinchi tinglovda bu yer sizga balki mazaq samoq tuyulur, ismi bo'yicha, lekin aytim bek optimistik ruhda ijro etilgan yer Kel qarshima to'g'on o'g'lim degan. Sağındım ovalimning sızılıp atkan tonların Urmanların, tuğayların Көңілі балашағы Kel qarşıma tuğan avlım Üzülüp seni sağındım Kel qarşıma tuğan avlım Üzülüp seni sağındım Aralarda uzun yıllar Günler öter sezilmey Sağındım etkeyenkey Küresin kiresin ne Kel qarşıma tuğan avlım Üzülüp seni sağındım Kel qarşıma tuğan avlım Üzülüp seni sağındım Baytır idim tuğan avlım Yaşligimni sağınıp Көңілләрім толы сағыз Uşar idim toş болып Kel qarşıma tuğan avlım Üzülüp seni sağındım Kel qarşıma tuğan avlım
Üzülüp seni sağındım, üzülüp seni sağındım. Ah, bek zo'r rahmat, bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat. Mana o'stan. Ha? Sizni o'lda ko'rish qizi. Shafaqat atpuskada. Mana 2 yerdan so'ngchiga. Zo'r rahmat. Maktabda zabish bo'lib ishlaydi. Shunga ko'ra toba olib boshilmadi. Men shafaqat topmas deb qo'rqaym. Topdimi shafaqat? Yara, bek zo'r rahmat do'st. Yong'oq mana bizga endi ro'zg'or bergach, bu shashak bergan qizga birinchidan sizga bo'lak pul yong'irasin bu yer. Ikkinchidan endi senga da bo'lar, oshiqma, senga so'ngroq bo'lar. Mana hozir ko'ngilga mung kiritamiz biroz. Bu yerning xo'jasi Ramil G'imronov, istar tamoq yigiti, ro'zalarim degan. Rozalarım bellur savutlarda, bal kışlara alavuşunlu. Mehabetul şeşke şundinişke, sulukmasın diysen kuş indi. Şeşkelerini bilen gübürü kıska, beni var beriza süygenin. Rozalarım kübük yazmışıma, Gülek nesin şu seni yarım. Şeşkelerini bilen gübürü kıska, beni var beriza süygenin. Rozalarım kübük yazmışıma, Gülek nesin şu seni yarım. Mengelikke antlar bir mevlerin, ömür boyu canlı gazaplar. Min barı bir rizak kuşağımda, kütsün güne min rozalar. Şeşkelerini bilen ömrü kısa, min var beriza süygenin. Rozalarım kübük yazmışıma, Gülek nesin şu seni yarım.
Rozaların bellur savutlarda bir suluk sakobat sürülmez. Yüreğimde tamırlanğan sıyım bir kayşanda indi sürülmez. Şeşkelerinin bilem gümrü kısqa min var berize süygenim Rozalarım kibik yazmışıma Güleknesin şu sini yarım Şeşkelerinin bilem gümrü kısqa min var berize süygenim Rozalarım kibik yazmışıma Güleknesin şu sini yarım Rozalarım kibik yazmışıma Güleknesin şu sini yarım Güleknesin şu sini yarım Болды. Болай бетінде тешуінің бір қызығы бұл теге паспортқа түскен сумақына болай. Сіз мен соңынан кіргіз, ена қараймыз, соңынан кіргіз. Мотор үттіріп, анда любой поза біздікі. Мен бір сөзім жоқ сізге концерт алсын, менің кәйфім бек яқшы бола. Міне бүгін концерт нашар өтірге тешті өтсін күй барығызда көңілі кішілер. Бүгін міне бұл запискаларын бергеннен соң айтасым келе. Бұл міне тәрәфіске тектім, сіз мені хат языға тейсіз. Менің білен қызықсынсағыз, ейсе театрым тұрында, егітлерім, қызларым тұрында, ейсе бір ғайбәт ешіткен болсағыз, шын барлықны менің оғыздан ештәсіз келсе, хәм бикті тұру, хәм дұрыс жауап аласыз келсе, бүгінлік хат жазығыз. Мен мұны алып оқиым да жиып, тәнәфистен соң сізге екінші шығышымда оқи шақмын хатларыны. Ең яқшы, меңа құшаған ең оригинал сұрауға, мына шушы Савашка. Мына шушы Савашканы бере берім, Этмолая. Есімі Тузик. Әлфәртке құшаған біраз. Шуңа көре жетті етем, ең ашы тілі хат жазушыға аңа призді бар, біраз кіз келсе. Міне бұл қада жырлас жырым, ең яратқан жырларың бірісі болып кетерге дейіштіп тұрам бұл программада. Бұл жырының құжасы Зүфәр Хайреттинов. Зүфәрнің 2 жыл енді әреттен 2 жырын башқарам. Соңырақ сен сағынырсың деген бұл тұрға жыры бик яратқан едім. Міне биыл тағын да моторлақ жыр yazып берген. Сізге ашар деп, меңа ұқшаса сізге ашар деп ұшаны башқарам. Зүфәр Хайреттинов күйі. Ялғыз қалдырмағыз сүйгенлеріні. Özüme uğrun tava alımı Yalgızlıktan canım sıvındı
ину тырткан тәрәзі гүлләріме Ялғыз қалғаш көңіл сайында Ялғыз қалғаш сүйі арта дейіп Ялғыз мағыз сүйі сынала Ялғыз қалдырмағыз сүйгенлеріні Ялғыз тұрмыш емей уғала Ялғыз қалғаш сүйі арта дейіп Ялғыз мағыз сүйі сынала Ялғыз қалдырмағыз сүйгенлеріні Yalnız durmuş yemeği ola Süren itip duyan ayaz günü Nurlı yüzün gülüp durmasa Nige soğul dünya maturlığı Mehabetin balkıp durmasa Yalnız kalgaç suyu var da deyip Yalnız mağız suyu sınala Yalnız kaldırmağız suygenlerini Yalnız durmuş yemeği uğala Bayşak yalğız durup ara deyip Sabırlığım minem sınadım Yalğızlıktan ağır nerse yoktur Sınav bilen indi sınladım Yalğız kalgaç suyu var da deyip Yalğız mağız suyu sınala Yalğız kaldırmağız suygenlerini Yalğız durmuş yemeği uğala Yalnız kalgaç suyu var da deyip Yalnız mağız suyu sınala Yalnız kaldırmağız suygenlerini Yalnız durmuş yemeği uğala Yalnız kaldıramağız suygenlerine Yalnız durmuş yemeği uğala Yalnız durmuş yemeği uğala Yalnız durmuş yemeği uğala Zor rahmet. İlk yaratanı seni 95 yıldan başlattı. Rahmet sizge. Men sizge aldığınızda başlayayım. Bular köyler Volgograddan
Инде без инде 9 көнне әзрәк ярып кем булдык инде. Дусларыбыз белән шуй киештек тә, кичә безнең концертыбыз булмады. Кичә Шәбәксардан да менә Болгардында килеп шушында капка төбенә торганнар кичә концерт булган белмичә. Гафу үтенәм сезнең алдыгыздан. Син монда гына менә. 95, 96, 96, 97. 2 еллык мәхәббәт, яшь мәхәббәт әлбәттә. Ничә без аны арттырыбыз. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Менә бит, менә бит, җыла бит. Узган программада әнкәләр турында җырламаган идем. Миңа үпкә белдерделәр. Әниләр, нишләп әнкәй догаларыннан соң җырламыйсыз дип. Телеграмма килде. Менә бит. Быел Аллага шөкер әнкәләр турында җырлап килдек. Бу җырның хуҗасы Башкортстан егете. Әле дә Башкортстан егете. Мин үзем аннан туып үскән шуңа күрә дип уйламагыз. Быел без Башкортстанда бик озак эшләдек. Bir 4 тапкыр бардык, шигинеп, тагын барып кайтып башладык. Башкортстанда төпле иттереп, бер дә айтып эшләгәнбез. 18 елда үрендә. Шуннан күп җырларыбыз шуннан алып кайттык. Роберт Немирбаев сезгә бик таныш композитор инде, аның әнкәят кетүендә җырлары бик күп. Менә монысы Разина Тимирова шигыренә язылган җыр әнкәем дигән. Без бу җырны багышлыйбыз. Әниләрен ташлап чыгып киткән төпчек малларга багышлап. Илдус, Низамов кебек. Альфред. Син миңа карама, мин без алты бала, мин уртанчысы, мин өченче бит, син миңа карама. Миннән башка караучысы бар. Менә Илдус бүген кайтып килде хәлен белеп. Тоже такой, да? Какой такой? Вот такой, да? Последний, да? Менә мин Илдус бүген кайтып килде, әнисенең хәлен белергә. Мин кайтканым юк күптән. Җырлам бит, кил каршыма туган авылым дип. Менә шуны сынак булды инде бу. Менә бүген концерт башланырга 10 гына минут калган дигән 5 минут дигән 2 төнчен кыстырып ине килде минем дә авылдан. Теге авыл карчыгы әйтәм дус карчык дип, шул инде ул. Бүген әни дә әни ине без әни дип күнекмәгән, без ине дип инде. Ине килгән. Бер дә инегә багышлап җырлаган юк иде сәхнәдән. Сиңа бу җырны чын күңелдән багышлыйм. Чөнки сиңа багышласам бүтән аналарга да, әниләргә дә бу җыр бүләк бер дип исәпләйм. Ничек дип әйтим икән? Имтихан беренче тапкыр бирәм, ине алдында җырлыйм. Яна яна алып җырла. Бик зур рәхмәт. Инәйне котлап, һәм залдагы бөтен инәйләрне, әниләрне, әнкәйләрне, мамаларны без барында. Шын йөрәгемнән әнкәем дигән. Әнкәйемә мин тормышымда соңгы җимеш күпме бала арасында иң соңгысы соңгы иң кадерле мин сөйклем иң ягымлы әнкәем рәхмәтемне белдерергә Tağın iller eyteyim olsun İn kadirlimin söyüklem İn yağımlı menkeyemsin Rahmetimni bellerirge Tağın iller eyteyim olsun Yanındağına üstürdün Ömrün boyu ayırmadın Ay kıyaştan algan kebek Sürülmeslik nurlar aldım Bin kadirli min süyüklem
İn yağımlı menkeyimsin Rahmetinni bildirirgem Tağın iller eyteyimsin İn kadirlimin süyüklüm İn yağımlı menkeyimsin Rahmetinni bildirirgem Tağın iller eyteyimsin Gözlerinin yaktılığı Hatırlada ayaz kukeni İzgilikini iyigilikini Onlar mina kukme birdi İn kaderlemin süyüklüm İn yağamalı menkeyimsin Rahmetinni bildirirgem Dağın iller eyteyimsin İn kadirlimin süyüklüm İn yağamalı menkeyimsin Rahmetinni bildirirgem Dağın iller eyteyimsin Rahmetinni bildirirgem Dağın iller eyteyimsin Bizor Ahmet Saranskilarda iki kötü tutturuşu. Mına onda Ermenge okşagan mujik ansı men bir toğan avayım bula. Mına anda orun tapqanmısılar men ineyine oturaq deyişler bugün. Orun tapqanmısılar bilmem oturdum men qoya oturab görmeyim de men yana. O көзге көрініп тұрған түгел мен метрда 40 қана ол көрінмейді. Ине қоясың сен. Көрінмей. Баста да отырса да бір бойда ол. Шуңа көре рахмат, бек зор рахмат. Ярады, бек зор рахмат сізге. Бек зор рахмат. Hürmet dostlar. Yarı, tanışsanız Ani көргәнегез бардыр. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Ничек дип әйтим икән? Узган программада менә теге иске җырны җырлыйм, әйткәнчә теге җырга барып битек. Хәзер сезгә рәхәт булып китәр сезгә. Иске җыр күңелгә ничектер барыбер да инде кирип калгач инде аңа мәхәббәт яңарту бик җиңел. Бу җырны бик күп яратып тыңладылар Башкортстанда да. Бигрәк иң популяр җыр Башкортстанда. Шул икән, Татарстаныбыз да бик күп яратып тыңладылар. Теге җыр инде килә дә ява бер булып дигән бер җыр бар безнең. Шул инде шул җырны калдырырга булдык быел. Ләкин мин бу җырны шәһәрдә генә җырлыйм. Чөнки авылда җырлау мөмкин түгел, хәзер куркыта. Бигрәк тә яңгырлы елны җырларга куркабыз бу җырны. Яңгыр дигән яшен суккансың, нәкъ нервага дип торасың дустым. Менә булай дип тора, яшен суга икән дип торам теге. Яңгыр турында сөйлим, син фата спышка икән, ток яшен дип торам. Менә бу җырны җырлаганда миңа булай булды. Башкортстаннан Шакмагышта алып киттеләр бер авылга. Без инде авылларга бер дә барганыбыз юк, чөнки теге теләмәгәннән түгел, вакытыбыз аз кала инде шәһәрдән. Кунак концертка чакырды, бер колхоз председателе. Шәшу вакытында май аенда. Имеш, мин барып җырласам, Шакмагышка теге колхозга тегеләрнең башаклары менә зурлык булып үсә. Шуңа ышанып мин бардым, әйтәм, үссен башаклары, бардык. Концерт
башланды, құйып яңғыр құя. Чәші бітмеген, 15 күн мен барған шеуған болған, мен 16 күні барып берстім, 16 күн яңғыр құя. Халық жиылған сабан түрінде мен жерлейм, халық бұл шаба яңғырды өлеуші дайық. Şu konser bitti, qaytib ketdik. Ana so'ngda bizni kolxoz ko'rsatib olib ketdi nega? Bankit qayindi, boshqa oshorga endi artistni olib ketdilar bit shunda yerga. Shunda olib ketdilar. Shundan solib oldik. Men tugul председатель saldı. Çünkü benim iki jirasim var idi. Shundan so'ng qizg'ash tegabizning ko'nglidagisi chiqa boshladi. Enimday. Aytsam aytaymin salavat bir yordam o'zim, lekin aytasim keladi. Mine şeşiyum var mı, işim var mıydı? Zincirlisin, yağmur yava, halk şatmana şuna de. Sahneye menip üzerine alıp sadarday buldum de. Şuna men aytayım, bu ağız yerinde jerlediğin jetdi güleyken. Bizge bir şehir halkına arahat, tege bizden için bir ekmek magazinde olsa şuna göre. Bizge jingerek bu hal. Ondan Buzdak'ta buldu bir hal, Buzdak'ta benim bir yakın dostum var. Şu çakırdı da Buzdak'a, onda bardık. Bir mujik girdi, onda bir sözleri var tege. Şar kanatlarım bulsa tarmaz idim 1 minut degen. Күрәсең теге сүз теге мужиктың йөрәгенә үткән, сәхнәгә менде, салып алган, күңелле абызый. Мала теге кул инде тимерченеке сынап, шатыратып китереп кысты. Рәхмәт энем, безне аңлаганың өчен. Бу бит безнең Буздак ирләренең гимны ди. Кайтмый йөрүш ирләр турыдадыр инде булса. Шуннан икенче яктан сәхнәгә икенче апамында да менә ди. Теге абый шулай төшүп кеткенде, абына сөртүнә үзенекен эшләп. Менә ди безнең хәлне аңлайын сарват, менә шушылар белән яшибез инде без ди. Менә без Буздак хатыннарын хәлен аңлап, шушыларга үч итеп ирләргә ошып кайтар идем дигән бер җыр язып алып килегез әле икенче күзгә ди. Мин әлбәттә анда җыр вакыт әйтмәдем, чөнки башында да уйлар юк, мин җыр язганым юк. Ләкин бер шаян бер куплет бар, мен әйтәм, шу шаян куплетны баса башкарып китермен дип җырлап киттем. Biraz dinde, barğızga tanışır indi, halk jırları, tege ne degen. Üttü ömür ölelmedim, jünni mujik körelmedim degen. Böyle kovandılar indi bütün bizde katınları, şu jırga. Sizge de bir işittirimler Allah verirse. Tanışırlarımızın birisi etkenimşe, Reis Hananov ki, Kileyeva bir bu kapitalli remonttan son bu jır. Nail Murtadin'e kapitalli remont yasadı. Kırmış bir tul bere parasan, yılmayıp gülgen kebek. İkenşi yaptan parasan, şener süngen kebek. İlle yava, iyeleşken bir balık. Işar kanatların bulsan, kırmaz idemdir minut. İlle yava, iyeleşken bir balık. Işar kanatların bulsa, kırmaz idemdir minut. Gül bolsam ister idim ele, gül bolsam üster idim. Olma bulup ollarına üzülüp düşer idim. İlle yava, iyeleşken bir balık. Işar kanatların bulsa, kırmaz idim bir minut. İlle yava, iyeleşken bir balık. Işar kanatların bulsa, kırmaz idim bir minut.
Yavav Allah'ım ufta demin uftana demezsinler Uftanırga kalgan bu deyip düşmanlar gülmesinler Kille yava iyeleşken bir balık Kışar kanatlarım bulsa kırmaz idim bir minut Kille yava iyeleşken bir balık Kışar kanatlarım bulsa kırmaz idim bir minut Kuşar kanatlarım bulsa Durmaz idim bir minut Durmaz idim bir minut
dum dick dick diggity da da boom boom. تعملي بالمال يا عاشق المالي قلبك رماني ومال والحب رسمالي ايش تعملي بالمال يا عاشق المالي قلبك رماني ومال والحب رسمالي لا 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 لو ألف لا 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 لو ألف لا عشقتي لا هويتي لا 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 لو ألف لا أيوة أمال عشقتي المال وغيره لا لو ألف لا عشقتي لا هويتي لا 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 لو ألف لا أيوة أمال عشقتي المال وغيره لا لو ألف لا أناديكي وقلبي بشوق يوافيكي يدربيكي ويمسح دمعة في عينيكي أناديكي وقلبي بشوق يوافيكي يدربيكي ويمسح دمعة في عينيكي وتتبعد خطاويكي وتتغرب لياليكي وتتغرب لياليكي واشتاق لك واندهلك لك وحايل كل يوم فيكي شفتي لا هويتي لا 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 لو قلبي لا ايوه امال عشقتي المال وغيره لا لو قلبي لا أناديكي وقلبي بشوق يوافيكي يدربيكي ويمسح دمعة في عينيكي أناديكي وقلبي بشوق يوافيكي يدربيكي ويمسح دمعة في عينيكي وتتبعد خطاويكي وتتغرب لياليكي وتتغرب لياليكي واشتاق لك واندهلك لك وحايل كل يوم فيكي عشقتي لا هويتي لا 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 لو قلبي لا ايوه امال عشقتي المال وغيره لا لو قلبي لا Oh! Oh! Aha! Aha! Ah! Koro 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 koro. Nişisin sinanda? Batasın. Mında batarga yaramay. Su kıyınırga da yaramay. Batarga degen litsenziyin var mısın sinek? Администрация башлыгыннан. Булмагач аттырмында яхшы чактан ачасы ве күргәнчә.
Min pехота mı? Min bilesin ki 6 yıl boyu hizmet ettim Patpatnay Lotka'da bildin mi? Koyda. Zey flotunda. Koymanda. Ha sen özün koydan. Smolenski'dan. Nerse onda sizin üzünüzde su bitken idim elle. Batarga. Mında gelip batmasan, kilmiş hektare. Çık hazır diyeyim sudan, çık bizden Tataristan'ın suveren loşasından. Baya çıkasın anda, şizofrenik. Yargata başak. Nişik indi çıkalmaysa? Çıkalmaysan irtege militsi svodkasında bizvisti propal bulasın. Eğer de çıksan, apnarojun pagaryaçı bislidam. Nişep seni kıtkarım ne? Bizim bitminde plan, mine uzgan yıl bu uğrunda 51 kişi batkan idi. Bu yıl 50 kişi batırga diyer. Mine şey ütüp barayın da 16 kişi batırgan kiliş turabız. Seni de kıtkarsam kimlerine batırıp bitirem min anlatsa. Nerse kışkırasam bir nersen de anlaşılmay. Tükür ağzından suğundan şmut. Çıkka şişersen. Bat gitti hazır kişilere, kişişe bata da kışkıra da bilmiler. Tuktu, sen bunda uzgan yılda batkan idin tügülmüsün. Yeşil batkan idin, ana gözlerinde balıknıkı gibi şıkırayıp duralar idi. Bu yıl tağdan ıgırak şıkıraygenler, kambala. Uzgan yıl batkan plaş idi. Senin bunda şeşlerinde üretir'a. Mene hazır sen batasın, ayında kütelerdir ali. Simyan balaların ilin turunda oylap da karamıysın ha? Nalog deklarasyonu tuturgan idin mi son işmasa? Neste buruşlarım köp, buruşlarım bulgaç nerse akırasın, mıştım gana var. Buruş birişilerin hazır gelip sire balalar bit seni mında. Mene tağın bir kalkıp çıkalı, kalıktın mı? Mene min senden sırav alayım ali, mene sır bulmasa ait ali. Uzgan yıl Reseyge prezident saylaganda kimni prezident itip sayladın? Sol kolunu göterdin mi? Alaysa uğam mı ne? Alaysa tige şülmek vatı ustasıydı, şulayım mı? Mine şul şülmek vatı ustası kıtkarsın indi seni yarayım mı? Ben tögel. Ben seni kıtkarırıydım eğer de sen saat 3'te ya 4. yartıda bata başlagan bolsa. Hazır bit bizden bunda 3 saati bitti. Hazır tuttularga 5 minut. Ondan soň bir tane hazır tülevi de şunun kadargina. Hazır bit suğa batudan kıtkarılgan suğa batuşuga qaraganda suğa batkan suğa batuşu için akşanı köbrek tüleyler. Aha. Strahowka alabız. Balon direk koş naşelstü kila. Yok naşelstü tügel üzümüzün ıspanaları iken. Soqayınıcılarının giyimlerin raskulaşı deyip verirler. Bak kızıkta bu plajda, barısı da giyinip, yaşlanıp, şatlanışıp, kaydıp giyilerler şu plajga. Yalangaz giyilir, akırışıp, kaydıp giderler. Hey, Smolenski, şık, kalık sudan sim, kalık, tüyürek şık. Naşalistı gitti. Kimge kışkıram, ana bit. Birisi Reseyden gelip bizden suveren Tataristan lojusunda mıskıl edip batıp yatar. Şuna kışkıram. Şu şerehet durmuşunu taşlar. Hey kızlar, anda kirmegizim, anda tabay yezmegiz, anda tirek. Qarralay, tiki şizofrenikni kıtkardılar bit bular. Tuqtali barıp, naşalistivaga aytayım ali, suğa batuşunu kıtkardım deyip. Premiyaga ök ümit etmem etüğünde, şulayda birer medal berip koymaslar mı iken? Anlamı yeli yaş diler, valla diler anlarga.
Emmemkinime bala küngeli Ağlamış ayılarda Emme diyettil aşıla Estonurağın kedip Minim için inkadirlim Etken bilenem kendim Emme diyettil aşıla Estonurağın kedip Minim için inkadirlim Etken bilenem kendim Valla küngeli yumuşak bula, şista bula iken o Bir gınaksız in şistası, in sabırı iken o Emme deyip dilaşla, esnırağın keydip Benim için in kadirlim, etken bilenem kendim Emme deyip dilaşla, esnırağın kedip Benim için in kadirlim etken bilenem kendim Valla canlı bulsun küngülün Şista bulsun yüreğin Akılık safılık şaşıp dursun Şu mürtü para gözlerin Emme diyet dilaşla Esnırağın kedip Benim için in kadirlim Etken bilenem kendim Emme diyet dilaşla Esnırağın kedip Benim için in kadirlim Etken bilenem kendim Benim için in kadirlim Etken bilenem kendim Tuğan günü bulagın Şeşekler gittiler Gitse de bardır saklayman Sayılır keşim yok Süyüne almayman Baratik ismen yatlayman Sağınan etiyim Şeşiminen sıypavın irkelep aşıvan sağınan İpse de şeşekler ışaklap dilersen Bayırma digende nazından Sağınan etiyim şeşiminen sıypavın İrkelep aşıvan sağınan İpse de şeşekler bıçaklap silersen Bayırma digende nazından Jil davul gider mi? Karaolar düşür mi? Üstlerden şeşek kök irkeler
Seni barda etiyin Gözü yaşını tükmüşe Yıladın barı tügüp gelir Sağınan etiyin Şeşiminen sıypavın İrkelep aşıvan sağınan İptede şeşekler aşaklap sülersen Bayırma digendey nazığına Hazır yaşımda başı temsiz emin Baytmağın bilsem de kötemin Düşümde şeşekler üzesin bulunda Şul bolun yanından ütemin Sağınan etiyin Şeşiminen suypavın İrkelep aşıvan sağınan İptede şeşekler Bışaklap silersen Ayırma digendey nazığından Sağınan etiyin Şeşiminen suypavın İrkelep aşıvan sağına İptede şeşekler Bışaklap dilersen Ayırma digendey nazığından Ayırma digendey nazığından To'xtali deysanmi? Deysanmi пока свободный бар, пожалуйста. Hali 20 minut vaqting bor. Men bunda bo'laman. Бар. Bek zo'r rahmat, hurmatli tomoshabinlar, uchun, alqishlaringiz uchun. Xarash bo'ldi. Sendagi tegizda erib ketdi. Bo'ldi? Bo'ladi. Ne saqlab turasan? Bilmaganda endi sheshagini olib chiqadi. Musiqadagimi? Sen bu birinchigina nima reys? Shofirman dey. Shuni aytaman, birinchi reysda. Necha. U bir qadar ko'p bergan shofirdir bu. Bila. Ne? Shofir degandan esga tushdim bitta do'stim. Biz bugun bit tuzuvchilar kuni. Mening bayram bitmaydi. Men tega bunda teatr tuzdigan gadi o'ylagan, men straybat bitmaydi meni bayra. Az esga tushirding, rahmat. Straybat. Endi bizga ishonib yurtlar malay ketanan endi. U xalq nishlagandir hozir. Tuzuvchi men Big Shap Kamenshik bilasizki kelsa. Yori. Bu barcha tuzuvchilarni, do'stlarni qutlayman. Bugün zalda dostlarım bir ko'p. Aliullah, Zamir,
Raşit Abay, Harit, Robert Manzarkiş, Господин Burganov'un da konsertga geldi. Bugün Harit Ömürüş bir zor rahmet sizge. Bugün dost deyip edip titrasıyor. Manda düşman kırıp oturmayın. Şöyle. Allah koyan ki yamına Şebaklardan kelgenler, Noyabr'dan kelgenler bir zor rahmet. Min hazır şu zalda bugün dur işlekçilerimiz var. Men şu neden faydalanan fırsattan. Sizge aytasiz diyen bir sözüm var. Hazır men eng yaratgan konsertning chiqishini mana bu ikkinchi chiqishi, mana hozirgisi blogi. Bu blog atala ilhamga madhiya deydi. Demek İlham Shakirovga deb anglash kerak. Men bu kishini miskin deb aytmayman. Hemen anışlarga deramay, ol turmushdan albatta qanoat, lekin men aytam yosh artistlar ismidan bugünkü kunni o'sha kishini, shu dahiy kishining bugun bor chaqda, bugun isen chaqda qadrini bilsak edi deb aytasim keladi. Chunki men ortig'ini tilamayman, ham ortig'ini so'ramayman. Bu so'zlar uning bilan kengashlashmish aytilmay, uning bilan söylashilgan, kengashlashilgan. Bugün ona ne deyiş şunusuna olsa da yeter idi. Lakin bu ihtibarımız bilip jetkirmiz o kişiye. Ul menge to'magan anga 70 yaş başında olsa bizni bir taşlab ketecek. Belki şundan so'ng qadrini bila boshlarmiz, lakin ul anga kerak bo'lmaydi bu vaqtda. Necha bugun tarbiyalagan kishi, sısır zamandan jirli kishi. Sısır bitti. İlham var. Belki Rossiyada beter, ilham qalır, kim bilir. Ona göre bugün barchaqda bugün qadrini bilay ekan deb bilsak edi deb shu chiqishni boshlaymiz. İlham abi tarafından bir tapqirgina jirlangan ham boshqacha jirlanmagan dajirdan boshlab ketdim. Bu yerni İlham abi o'zi atay tost deb. Tek salgan chaqda jirlaykan deb bilkurmagan. O'zi shu deb aytdi. Senen qo'noqlarda dey, agar siz so'rasalar, sen meni jirlab ayt, mana bulay deb o'rgatgan edim menga bir 10 yil ilk. Şu yerden başlayayım. Yer belki köplerinize tanıştır. Minutlarının ilk sanayısın. Vakıtın bik darmelle. Terezeden ilk karaysın. Jikken vatın barmelle. Elleyirke basıp kına. Sügen yarın kilemi. Ellesinden kaşıp kına. Yaşlık ömrün utemi. Ellesinden kaşıp kına. Yaşlık ömrün utemi. Tünler boyu yıkılıyor yağmaya. Elle şişime şiltirep okanıga. Elle kuşlar mınglı sayrağanıga. Elle şamur çeşek okanıga. Günler boyu yıkılıyor yağmaya. Günler boyu yıkılıyor yağmaya. Elle yollar alma şakırganıga.
jiller şavla iskenge elle kuşlar mağla sayrağanıga elle yaşılık ütep gitkenge günler boyu yokluy almayatam günler boyu yokluy almayatam günler boyu yokluy Küsmü korasam da koraktıyım Gidil boyu koyunlarına Onlar ciddekleşip yolana ya Çıkar püslü iler yarına Beni yaratan sizni kardeşlerine Hürmet etken kemik yaratan Şuna göre sizge bağışlanılan Yürek jırlarımı yaڭırtan Beni yaratan sizni kardeşlerine Hürmet etken kemik yaratan Şuna göre sizge bağışlanılan Yürek jırlarımı yaڭırtan Yoshda toba urga toba Tan türünne toba yo'lavam Gullar arasından Uzenlerge kerep yo'g'alam Eğer sizden ayrıp yiraklarga Olup gitte qolsa yollarım Bayım şovlavında işitimin Tuğan jirden gülmez jırları Eğer sizden ayrıp yiraklarga Olup gitte qolsa yollarım Bayım şovlavında işitimin Tuğan jirden gülmez jırlarım Ufdip sularlık tügelle Yukdip yıllarlık tügel Şu yukdip yıllarlık tügel Sıraşmağız hallerimini Haller sırarlık tügel Sıraşmağız hallerimini Haller sırarlık tügel İrten turp terez açsam Kuşlar kungan mileşke Şul kuşlar kungan mileşke Minem ağayımı kem ağaysın Bir keşem yok gineşke Minem ağayımı kem ağaysın Bir keşem yok gineşke Terezetimiz istilgel Sanadım stiges tügel Şu sanadım stiges tügel Bolay bolğanıga uğtanım hep Barmakta tiges tügel Bolay bolğanıga uğtanım hep Barmakta tiges tügel Yartımdağı budayı
шығайым да ұрайым. Шетті жерлерді қабірімені қойдырмасын Құдайым. Шетті жерлерді қабірімені қойдырмасын Құдайым. Үй алдымда güller şaştım, kıravğına timesin, şu kıravğına timesin. Bayırım kaygı tügel, ilge kaygı kilemesin. Bayırım kaygı tügel, ilge kaygı kilemesin. Bayırım kaygı tügel, ilge kaygı kilemesin. İlge kaygı kilemesin. Salavat. Бик көп жырлар тыңладығыз, көңілігіз толғандыр. Біраз ғына ялайдығыз, тәнәпіслік болғандыр, 15 минут тәнәпіс. Құрмәлі достар, Салаватның әйткәннәріне істеп, мен тағын бір-екі сөз әйтіп кетем. Ол сізге әйткән еді, меңа яратқан, яратмаған сөзләрігізні язып шушында берігіз дегеннәр еді. Менә сіздің мұнда бір запискағызда жоқ. Менә әгәр қойырынығыз болмаса, мен сізге мұнда өзіміздің төбетәйімні берем. Әгәрдә язарға ручкагыз булмаса, мен ручкалар бирәм. Әгәрдә инде язарға бөтенләй дә кәгазьләрегез булмаса, барыгызда да бар, билетләрнең артына рәхәтләндереп, бөтен әйберегезне тутырып языгыз да шушында тутырыгыз. Шулай итеп, концертыбызның беренче өлеше тәмам булды. Хәзер без сезне хөрмәтле тамашачылар белән, аларның фикерләре белән уртаклаштыруыбызны теләрбез. Шулай итеп, безнең беренче кешебез. Ошадымы сезгә концерт? Бик яхшы. Уралдан килдем специальный карарга. Шул Салаватның концерты бик әйбәт, бик ошады. Нәрсәсе белән җәлеп итте сезне Уралдан килеп шул хәл? Шул хәле йырлый, үзәккә згинсә, елата даже. Владис яшәсен, гөрләп, җырлап яшәсен. Кайсы җыры белән ошады бигрәк тә? Бөтен җыры. Илһам турында особенно. Менә аның әйтәләр концертлары бик моңсу диләр. Моңсулыгы белән сезне ничектер икенче якка алып кырып китмиме? Быел бөтен җыры моңсуын эшләптер. Беренче концертларыннан УКДК Химиковтан башлаган иде Салават. Шуннан бирле һәр концертын берсендә калдырганыбыз юк, но быел бик моңсу концертлары. Бик ошый. Менә соңгы Илһам абыйның җырларын җырлавы искиткеч. Беренчедән, мин үзем Башкириядан килдем. Салават Фатхетдинов бит ул безнең якташыбыз. Шуңа мин аны үзем күрәсем килеп, аның җырларын ишетәсем килеп килдем. Егетләрнең дә фикерләре белән танышып китсәк, шулай итеп безнең беренче өлеш бетте. Хәзер аларга сүз бирик. Белмим, бик ошады. Мин Салаватның менә ничәнче 4нче ел подряд киләм концертына. Бик ошады. Мен елдан-ел һаман җырлар ошый бара, үзе дә бик ошый бара. Быелгы концерт дәрәҗәсен әйтергә кирәк инде. Мин Салаватны үзен бик җырчы буларак бик яратам. Чөнки ул әле минем якташ та, минем туган ягымның кешесе. Шуңа нәрсә әйтәсе килә? Менә 8нче ел шушындай матур, зур бәйрәмне ясаган өчен Салаватка бик күп итеп рәхмәт әйтәсе килә. Бу кадәр концертларны заманда Илһам абый гына, Шакиров гына ясагандыр. Менә шунсы бик күңелле, бик халык өчен шундай ял, чиста бәйрәм ниндидер менә Сабантуй белән берничектер дә чагыштырасы килә. Сабантуй татар яшьләре җыйнымында менә шундыйрак бәйрәм белән чагыштырасы килә. Салаватка зур итеп рәхмәт. Алдагы елларда да, конечно, шундый матур бәйрәмнәр ясап торсын халкыбызга. Зур итеп рәхмәт аңа.
Әлегенә сез Салаватның беренче концерт өлешен караганнан соң тамашачыларның фикерен ишеттегез. Ә хәзер әйдәгез, Салават концертына сәяхәтебезне дәвам итеп, сезне икенче өлешен карарга чакырабыз. Hörmətli tamaşaçılarımız, konsertimizin ikinci ilişini başlayırız. Səhnədə teatrımızın ən yaş jırçısı, qarşı alığız, həm tanışıb qalığız, Liliya Yusupova. Sandıvaşlar kişten vaydalar alıştı. Bilmirim ömürge yar iken akışım. Parmukta kağılmaz cilde bulu yapmıştım. Bilmirim ömürge yar iken akışım. Parmukta kağılmaz cilde bulu yapmıştım. Şapavızı, tokuyalar uğrıp, sulagan ağızı. Bilmirim ömürge yar iken akışım. Parmukta kağılmaz jil davula yazmıştım. Bilmirim ömürge yar iken akışım. Parmukta kağılmaz jil davula yazmıştım. Şaşır taraftalı sibilsin inlerine Urmağılda yürürsençi benim көңілләріме Жаным şaşlarım sibilsin inlerine Urmağılda yürürsençi benim көңілләріме Жаным şaşlarım sibilsin inlerine Urmağılda yürürsençi benim көңілләріме Yürken otur yanlarıma şaşlarını ururmen Bir ururmen bir sütürmen Uzemneke gidermen Canım şaşlarım sibilsin inlerine Urmağılday urursan şeminem көңілләріме Canım şaşlarım sibilsin inlerine Urmağılday urursan şeminem көңілләріме Şaşlarını
Кушисіне менің башлар әйләнсін, ғұмырлікке яр бұл миңа шәшләр шәшкә бәйләнсін. Жаным шәшләрің сибілсін еңнәріңә, үрмәгіңдәй үрілсәңші менің күңілләрімә. Жаным шәшләрің сибілсін еңнәріңә, үрмәгіңдәй үрілсәңші менің күңілләрімә. Şəşlərin sibəlsin yinlərimə, Ürməyindəy vurulsəngşi minəmi tünəllərimə. Canım şəşlərin sibəlsin yinlərimə, Ürməyindəy vurulsəngşi minəmi tünəllərimə. Ürməyindəy vurulsəngşi minəmi tünəllərimə, minəmi tünəllərimə. Alfred Yaxşembetov, Ildus Nizamov, Şəfəqət Salixov. Zor rəhmət, hürməli dostlar. Hamidullen familiyeli birovning xotini больницаga ilakkan ekan. Hamidullen xotinining halin bilir için больницаga shaltiratgan. Lekin gunoh shumlig'iga qarshi ol больницаga tugil, avtoservisga ilakkan. Avtoservisda bu vaqtda ikinchi bir Hamidullenning eski avtomashinasini remontlab yotalar ekan. Hamidullen Alo? Benim familiyam Hamidullen. Menekinikining hallarini eshiganda. Hazır qarayım. Birgina minut. Kim deding hali? Hamidullenmi? Mana Hamidullen. No Hamidullen dirisin aytganda sening ul qart biyang bizni zamochal. Bir narsa anglamadim. Narsasini anglaysan endi aning bitgan endi ol sening. Ko'pmi yuritding endi sen ani? Nishik endi. Nishik ort yog'ingda teshik. Aning bet aldagi faralari butunlay salpirayib tushgan. Lishni o'zim qopshab qaradim. Nastasin qopshab qaradim. Aldagi faralarini qopshadim deyim. Buferin tutib qaradim. Nasta turunda silaysan sen. Narsa eshitsang shuni, aning bet butun jerindən də gaz çığa. Şidat nilza pirrama. Sen narsani bir tapqirda ratlamadingmi? Uşan. Men ratlamagan, menmi uşan. Bilasin kelsa men anikin sayin qarayim, ertada kunduzda kechda vaqtim bo'lsa tinlada turib qarayim. Alaysa sen tugil endi, alaysa birasini berib turgansan endi sen ani ajatga. Bir kimga da berib turmadim men ani. Aning yanına men bir kimni da 2 metrdan da ortiq jibarmayman. Biz aning bilan gel yaratishib turamiz. Yarar endi, yarar. Qarala, seni ol narsa, mayni ku boshima. Shul ashay, kimga ish topqan? Hozir may yetmagach margarin bera boshladi. Shul margarin oshog'inga kishka siralada endi ol sening. Qarala, aning bit tubasida qiyshaygan. Qiyshayganına tugil bir necha topqir aylanib chiqqan bu ayol seni. Shul qiyshaygan, anasında sizding meni. Dirisini aytganda ana ol tubasi hozir bir narsaga da jaraqsiz endi. Sizmisha sen meni kim deb bilding? Qarala, sen ana ort yog'indan qaraganing yo'qmi? Sen sifalas, sen ishlab meni shulay askar bilan tetasan. Men ani bilayana qoldirmam. Ha, sendan so'rab turganlar demanda. Nasta, mendan so'ramaganlar, nishik endi mendan boshqagina qaraganlar. Nishik, qarovg'ina tugil hali bir necha topqir turtganlar da bildingmi? Nastasi bor endi aning, ishning ratin bilgach. Sen yirtiq kartush saxsi og'zingning narsa silaganin do'ng'iz quloqlaring eshitami sening, To'xtali qizma, qotqan tubatay, narsa qizasan. Men bit senga anglatib turam, aning ort yog'ini almashtirganlar. Bir narsasini almashtirmaganlar aning ort yog'i kel shunday. Kishi yanına o'tib ketganda butun kishi shaqqatib, til sartlatib, kinlashib qarab qola. Kimlar narsaga kinlashib qarab qoladir, anda menim ishim yo'q, lekin ol o'zi eski, ort yog'i yangi. Mana narsa senani butamizga keltirib yurmayin deyaraymi? Yurishini yurgan endi ol, tempashi ko'p yurgan.
hem kaydağına jürmegen. Eğer dandan kıtılasın kilse ne şüplikке çıkarıp at sinanı jarima. Sin uzunlu kin şüplikke çıkarıp at alkoholik tunyadis bandit hem mafyozi. Ah, min alkoholik tunyadis bandit hem mafyozi mi? Sin uzun alkoholik tunyadis bandit hem mafyozi. Ben bir sana uruş şanlatam şuşmek. Onun artiyağını almıştırganlar. Eğer de men alışanmasan bütenlerden sıra, alaranın üstünden atnalar bu yetişmişe yattılar. Nerse akırasın anda, nerse işek gibi akırasın, nikşiniysin sen anda. Kaya benim pışak. Ayı şol, atnalar bu yetişmişe yattılar, biremlep de, ikişerlep de, şerlep de. Hazır varıp suyan bittiğini, misinler hazır biş parmak yazım. Gel, ulgen tavuk tuşkaşı. Min sinden şundu yitip at bivnu yazarmın. Bu dünyaga koyan kilgeninden tırsın. Kareli susun yuşali benim katın şulay mena hıyanet itayinde ha. Nindi katın turunda silisin sen, min sana maşina turunda silip. Eslusu benim katın kayasın ha. Koyan bilin min seni şu soy katınında, mena bit başına gire katın tükel. Hazır üktay benim bundan. Tasla telefonunda. Gökteki yıldızlar yana bir geler, özüne bin şeşegizli kübeler, karlı kayınlarını koyramayıcılar, dertipte üstelerde kıtlı güller. Gıtlarım yolunda bulmayan direk, dehmetli bulurga barısı girek. Gıtlarım yolunda bulmayan direk, dehmetli bulurga barısı girek. Dağ yaşlı küttettin kütte vaylı, yanıma sen kilsen şitleşe koylı. Gel seni görürge tapına yürek, bäxetli yaşarga min astin kirek. Gıtlarım yolunda bulmayan direk, bäxetli bulurga barışı 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 kirek. Bäxetli bulurga barışı kirek. Рахмет. Бик зур рахмет. Әлегә сезгә Фирзар Муртазинның өр-яңа җырын җырладык. Бу җыр бәхетле булырга бары син кирәк дигән җыр булды. Хәзер сезнең игътибарыгызга тагын да бер өр-яңа җырыбыз. Шаллы композиторы Ринат Гыйбадуллинның Мирхади Разов сүзләренә язылган җыры «Эй сандугач, сандугачым». Zip pastalı siyemi dedi,
Qozon juralisi. No azganlar sizde jureliler. Былтырнығына түгел Булатның да бармакларын кыстыра башлаганlar. Биздин Жаллыда jurelilerini міне булай тутабыз biz. Кырмайлы дуслар, ихтибар, тарихи мизгил, указ. 8 концерт программасында яратып караганнары өчен залдагы барлык тамашачыларга да Салаватның ат казанган тамашачысы деген мактаулы исем берирге. Барлык дуслары исеменнән Татарстанның халық артисты Салават Фатхетдинов. Yazmış diyet yine tabındım da Yalgışımını sınlap ağladım Yüreğimde sıyıp alıp kiledim Bəxti buləqitə almadım Yaralı qaşı bulup məni talıb alıp Jalla ezeli canların ürküdə Bir-birine bəxti buləqitib Yaşav edin yadan icitə Yaralı kuşu bulup məni talıb alıp Jalla ezeli canların ürküdə Bir-birine bəxti buləqitib Yaşav edin yadan icitə İnlerine başkayımını salıp Göz yaşlarım tügüp yıladım Sabırlığım sında inden işilim Bəxti buləqitə almadım Yaralı qaşı bulup məni talıb alıp Jalla ezeli canların ürküdə Bir-birine bəxti buləqitib Yaşav edin yadan icitə İzgelenme qaytır deyip İşer yanlarında kalmadım Bir ülkeniş qaytilgeli canlı Bəxti buləqitə almadım Yaralı qaşı bulup məni talıb alıp Jalla ezeli canların ürküdə Bir-birine bəxti buləqitib Yaşav edin yadan icitə Yaralı qaşı bulup məni talıb alıp Jalla ezeli canların ürküdə Bir-birine bəxti buləqitib
yaşavga dünyadan ijide bir-birine bəxt bulagitib yaşavga dünyadan ijide bir-birine bəxt bulagitib yaşavga dünyadan ijide Eyde. Mamın soruyu bit. Mamın soruyu. Koyasın. Mında mı? Saranski'de. Bu jırının hocası Rasil Akhatov Şallı'ya gitti. O sizge tanış Şafkat Tutaşı degen jırının avtırı olarak menin ilk üçüncü jırın jırlayım üç öğretten yıl sayın bir regine zavuk kup yazmayı. Ben sayında Bəxit bulag ite almadım degen jırı oldu. Hazır Reis Gimadiyev yazgan bir jırını bulag item. Reis Gimadiyev sizge tanış indi pek popüler hem legendar kıraşçı olarak. Birinci jırı Dağıt ülkesinde tanıp arağız. Sözlerinde köyünde özü yazgan Hoşlaşma. Şakır bir kulunu Baylarga deyip de soramam Yalgızımını gına kaldırsan Yugalırdım yolun tabalmam Kuşlaşma Kullarını alma Kulağından Yalgızımı nedene kaldırma Bu patlavlı turmuş yolunda Yazmışım ana, kime şandırdım Yol kürseti barışı aldımdan Ufuklarga kerip adaşırmın Jiberme şişitke yanımdan Hoşlaşma Kullarını alma Kulağından Yalgızımın ağına Jiberme Bu patlavlı turmuş yolunda
ташлап булмый, ташлый алмен төпсіз қиыға. Izgələnən yalğızım ağır, sensiz көңілім бек тез бұйыға. Қушылашыма, 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 Уларыңны алба, улыңнан ялгызымны гына җибәрмә. Бу катлаулы тормыш юлыннан Кушылашыма, 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 Уларыңны алма, улымнан ялгызымны гына җибәрмә. Бу катлаулы тормыш юлыннан ялгызымны гына җибәрмә. Бу катлаулы тормыш Бик зур рәхмәт. Хәзер сез биргән хатларда бик күп. Ай, ни инде. Берсенә бер кызга охшамаган минем күлмәкнең менә монда тиклем. Ник күлмәгене кендеңә тиклем ярдың дигән. Мин аны концерт карый икән дип ул көндә карап утыра имеш. Берсе әйткән, нишләп шушы әйберне куйдыгыз? Бер дә сиңа карарга вакытым юк, шуңа карап утырам дигән. Монда инде димәк безнең теләгән эшебез урынына барып җиткән. Без аны Билгеләр миңа карап утырмасыннар әле дип уйлаган идем. Әле берсе ник аягын кәкре дигән. Аны әйтерсең специаль теге 9нчы концертка шуны мин бөгеп утырган аны. Беренче син тизге биреп барып укып барам. Сез авылга кайтып яшар идегезме? Авыл табигатының кайсы вакытын яратасыз дигән. Яз. Син ярат язна. Мин яратам көзне бәрәңгә утыртып битергән булсын, маллар суелган булсын, менә шу вакыт. Эш биткән булсын, менә шу вакытта кайтырга яратам мин. Аннан инде ни дигән? Илхам абый сезгә дигән сезнең күрсәткән үзекләрегездә клипларыгызда ни эшләп кулым бик каты силти? Сине өйрәтәм ул, әллә сине сүгәме дигән. Мин бу кешенең һәр сүзен йотып тыңлап калырга тырышам, чөнки ул бер вакытта да мәгънәсез сүз сөйләмәй. Ул тумыштан философ, бик акыллы кеше ул. Шуңа күрә бу очракта ул мине өйрәтә. Шуңа күрә сүгеп өйрәтә. Шуңа күрә дөрес аңлагыз. Ни дигән? Сезнең дигән 9нчы рәттән дә якынрак урын юк дигән. Билетымны 2 июльдә үк алган идем дигән. Нишләп телевизорга чыкмыйсыз, нишләп тезә күренмисез дигән. Башка җырчылар күп күренә бит дигәндә Наҗия язган. Мин әлбәттә бар җырчылар теге үтүк токсында җырлаган сымак, телевизор кавысында җырлаган сымак. Мин телевизорга, телевидениегә, радио, печатка минем үз карашым һәм мин аны дөрес дип исәплим. Бәлки сезнең алдыгызда кайсы берләр алдында гаебем бардыр, ләкин ул минем үземә генә хас. Минем үз законым. Шуңа күрә миңа моны ишетүе күңеллерәк. Ник күренмисез дип. Алайса әйткән булсаң, карамалай. Иртән кабыстан абит кадәр шул кичкәдә шул надайыл бит инде салават дисәгез, мин инде миңа бик авыр булыр. Ә миңа моны ишетү бик күпкә күңеллерәк. Салават бөтен кешене таң калдырган, үзенә генә караткан кешене тудырган инәйне күрсәтегез әле зинһар дигән. Без балконда утырабыз дигән. Ишетәсезме? Без балконда утырабыз дигән. Менә хәзер инде
70-ке жетіп барған инейіне қазір сізге көрсетіп балконға міндіріп қайығытып түшіріп қара қойғыла боламын да. Өзің түш балконнан анейні балконға міндір деген. Балконға түгіл міне неге басқа шында ауыр міне ол. Нешлеп енді. Иней бұғақытың болса мініп түш балконға. Балконда күтәлер деген. Яра енді, енді. Міне соңынан көрші біз. Сені көрдім да ғашық болдым деген Гүлназ. Бек зор рахмат. Қара шоколадқа жазған. Бек тәмін ердатқан қыздар енді бұл. Сладқа ешқадыр енді. Ярар. Бек зор рахмат. Бек зор рахмат. Салават, сенің сүйеркілерің көп деп ішіттім. Шул деп бүтін залға қашқырмастың енді. Шулай бет. Мұны бір білсізі бардырай ме? Нұршида деген. Қышқырай ма? Қышқырай ма? Қышқырмайм ма? Яра қышқырмайм. Мәхәппәт тұмасына неше кебет беке? Мәхәппәт ол білмеймін. Сүйеркі деген әбіріне. Кім неше, әр кім неше аңлай ол? Ана кімдер мәхәппәт, кімдер теге туда-суда деп кінен етейінді. Теге бір француздан сұрағанар беді, француздан сұрайлар екен. Что такое любовь тебе сұрайлар екен француздан? Это русские придумали, чтоб не платить деп айтады теге. Шунын кебек мен... Ешкен yok еміне. Ятим балалар йұртын үз қанат асты қызға оларға уйламайсыз мы деген. Біріне деген. Бізге мұндай тақдим болғаны жоқ, ләкин біз енді біздің мұны ғынағасына кірмейміз, біз бик көп ятим балаларға ярдам етеміз. Біз маңардан өзімізге ем табабыз, тәм табабыз, соңа көре біздің ярдам ете. Ләкин біз сіз ойлағанша бай түгел. Біздің өзімізден жетіп бара, шақ қына орта башықта біздің бөлшәс келе башлайды. Біз бөлшіге яратабыз, ансы енді біздің ғынағасына кірмейміз. Салават, әгер сізіне тірек келеш қатырып қойсалар, әлі білесіңіз ме? Неше елдан соң ұятырға құшар едіңіз деген. Қатырып қойсалар. Мәдине. Әйе. Ері, мына мен алып қоям, разборка потом будет, ярар. Ты не понял, да? Налей 100 грамм, поймешь, может, что-нибудь. Ашып бер, а? Салават, бір әңгәмәгізді Алла Погашева ғашық деп әйткен едіңіз. Филипптан күнлөшмейсіз деген. Таптан мужик күнлөшірге. Мужик кіші білса күнлөшірге бұл, ләкин білмеймін. Мен бит Филиппні білмеймін, мен көргенде жоқ. Мен шын мағанасы Алла Погашева ғашық. Тәгі қатын аңнады. Яры, бек зор рахмет. Салават туған. Костюм кигәч, шитлектәге кош кебек күренәсең дигән. Малай. Берсенә, менә, Салават сезне үземә гашык итәр өчен миңа ни эшләргә кирәк дигән. Сәлам белән мин дигәндә үбеп куйган, менә, помада. Мине гашык итәр өчен ни эшләргә кирәк? Менә бит помадасы бар, булай башы дөрес башланган. Başı dürüsü var mı? O zağına barıp şey yiyecek olan az küp kalmağa mı da? Dürüst başlanan bit. Pamada. Mümkün bulsa kürsatı gözünü soruyu xalıq. Yok. İki yakla iken kapı dönem. Hürmetli Salavat, әнейгіздің мұнда барлығын әйттігіз, көрсетмәдігіз. Мүмкін болса көрсетігіздің сұрай қалақ деген. Мұнда инәй. Мұнда Алла сақласын. Үш жүрніге бармай, бас, пожалуйста, көрінейді, әме, бас, пожалуйста, бас. Міне ол, баста да бір түсті, отырса да бір түсті. Отыр, көз тиреді. Яра, мен биттігінде әзірем шықмайым, шуңа қыра құтым. Әне кеуді табылды уже, кеуді бар уже. Рахмет, бұл біздің запасной рейс. Мола жетіш, Салават әфәнді, мен Темір Шариповичның қызлары болып, сіз аның кеуі болсағыз, оңа һәм Сәкине ханым бұған нешік дәшар едіңіз деген. Нәсә дейіп, бабай дейіп,
Бабай була енді ол. Әлі несіле бересіз. Ақбай, бәғірім, бұл шы менекі деген. Мен айтуың мұ, мың айтуың мұ? Ақбай. Ақбай, тұздық бейді. Сен бұтағын, тата шашуадыр енді. Әсе деген, салават күлмәгің бек матур екен. Бір бала түгіл, әйдет тағын біріні алып қайт енді. Міне күлмәк білән бала арасында енді айырма бар екен. Өзімді оңлап бітірмәдім, соң көрі сізден сұрайым. Біріншіден менің бір бала түгіл, 2 бала. Тағын біріні алып қайт енді деген. 5-ші әрәт. Әрәтің бұл салып қайтырсың дегін еткенде. Біріншіден 5-ші әрәт, 6-ші орын деген. Мына бітері деді. Ярар, міне бір достым бар еді. Бүгін кішіне келді газетқа, бүгін келмеді. Асхат Ақтамович Шарапов, біздің бик яқын достымыз ол. Bütün профессорларын жиып, компьютер бойынша малай садылар. Бүгін телеграммасы келді, қызы туған. Шунан соң, нендей ышаныш бар қадыр бұл профессорларға. Шарафини кейді, если в тебе нету мощи, не поможет тебе Сочи деп сөйлейбет. Шунан көре, білмеймін, мен бұл айбірден енді мен үмітімді көптен өздім. Мен 2 қызым бар, аның ұзақ қысы бітіп малайға ұшаған. Шунан көре мен ұлымды бертем. Başımız salavat yürüp jırlay. Понял, да? Вот. Başımız salavat ходит, поет, шагает deyip sorağınlar. Başımız salavat yürüp jırlay. Cevap. Bir orunda şidayet nilde. Kaysın bile, anda var mı ara? Kaysın. Pugasheva, mine salavat sizden қатырып қойсалар, yok, Мәдина, шақыра сен. Мен нәрсені көз алдыма түсірдік, мен барып шақырам. Мен бұны бұл түртме тілі хатын деп есептеймін, шақыра Зина ханым, Мәдина. Міне etlік болмады әлбәттә, etlік, et беріп болмайды маған. Мәдина, шақыр, қоя. Мәдина, кел, қорықма, кел, міне. Тауышың бар, тауыш бер. Қатқан бұл өзі қатқан. Әне, Parlap келегіз, матур еттіріп келегіз әлі. Алла, сен бүтін қатында келеші болады. Менекеде келеші тұрасың, Мәдина, yok, қызым деп етсем, ұлырақсың, жаным деп етсем. Міне, сені жазып етіне салават, әгер сізді тәрек келеші қатырып қойсалар, сізді деп жазып етеді мұсың, сізді деген сөз дұрыс мұсың. Бәлкі жазып етіп мәңдір ол. Сізді тәрек келеші қайтырып қойсалар, неше елдан соң ұятырға құшар едіңіз. Ne ümit yutib yazdı. Nersi men bir narsa anlamadım şu an Medine. Baribir de bütün kişi қатырып деген жерден көре. Шуңа көре бәлки менен бір стре бардыр менен, шуңа көре шақырам. Мен мына сені иң түртмәсен былай шоян кіші тұрмышта. Шоқ кіші сен. Шоқма, шоқ болса мене келеді. Мен сен спес бір иң ұзын тілі кіші боларақ сен спес березіне берем мен сен. Мына шошы сізге бөлек болсын дейме. Бек зор рахмет. Тағын келеме. Былай нең? Ойың дұрыс. Devam et, şul turda, uyla şul turda yaz. Tırmış şulay ol. Değil mi? Yani tağın kil. Yok, men bunda etlik deb aytmayman. Bir xotinning xoti bor, turib qolgan. Bala qarab qoldi degan. Shunday xot bor emi? Mujigim bala qarab qoldi, keldim konsertga degan. Durustmi? Qo'yasin. Balkondami? Mana kelaman da. Senin mujigini көз алдына тұршып, etсima көз алдына кетеді mujigingni. Men aytam, beylab qoldirgan uyda qoldirgan shunga ko'ra. 5 oylik nechik imzasin ular bilan bitmasa tag'in beradi. Bilmayman, mening bolalar 2 yoshga tegdilar. Shunga ko'ra oftirab so'rayman, narsa emasin u bola. Mana shu etni olib qaytib mujigingga bo'la ketdi. Rahmat aytır, men aytırım, sen narsa aytır. Saat 12 to'la, necha saat osh qoldirib bolang. Kelmanda mana shu sabashkini berem. Ayt, et kununda yashamasin deb aytdi Salovat aka dengami? Qo'ya ol. Qo'yasin. Mana anda menim Mars mana shuni aytadi. Akir yig'ib tushasing.
Şu etkenne kalmadı bit, harap bolasın bit hazır. Özün şörtüsten balan yaşı bit. Bola mana şunu alıp biri gizemene. Ana şurada. Ana. Bir. Ana. Tuzik kamle deyip ne koyardı koytkaçta. Ложись kına deyin sırası. Взять dersin, взять. Взять. Tağım, balar okup durmam ha, başta bir jarap getirim sizgine. Bulat, al işlercini hal. Men köp hatlar var ne degen? Köp hatlar var. He? Salavat abi, mine 2 tapqor kelem sizning negiz konsertingizga bik kishi, bik rahmat, bik yaratam sizni. Bik kishi konsertingiz, bik motor. Kitanan. Rahmat, iş bozga düşersin bit. Oy. Belali bulam endi bugün. Bu konsert bitkençe belası qoyup bulam yo'qmi? Bik köp hatlarız gonar. Bik ko'ngilsizlar da var. Biz tigiz yaşamaymiz. Ağır yaşaybiz degan kishilar da var. Men ağınım sizni hurmatli tomoshabinlar. Lakin bugungi kunda men bu quyuliq jeyib aytam. Men mana bugun aytmayman. Men butun arsayimni sho'rgan vaqtda aytam. Albatta turmushlar ağır. Pensiyasi yo'q, oshog'da yetmagan shaqlar bo'lgandir. Lakin g'umman olgan vaqtda Tataristanni boshqa il bilan chaqishtirib bo'lmaydi. Biz bik ko'pga oldi ham bik ko'pga rahat yashaymiz. Sizni ko'rganingiz bo'lmag'ich balki sizga tuyuladir endi. Ağır yaşayan kishilarning hallarini anglayman. So'yda optimist bo'lamiz. Bizning hali tog'inda motor yashashni kunlarimiz oldi. Biz ungun xalq, biz mungli xalq, bizga ishonirga bo'la, bizning mina degan ilda yashaymiz. Lakin yetishmagan kishilarga optimist bo'lgan so'rar edim. Bo'lganna shukr etingiz. Bo'lganna shukr etib, bo'lasina umid etib yashashga o'rganingiz. Jir naqshul turda ballada. Uyulamağım dillerimde yazmış aşısı Hıyallarına giyse hiç duramay Takdirlerinin salkın kayşısı Kırmışlarım tatlı bal tügen Tuvartanım günde ol tügen Kırmışlarım tatlı bal tügen Tuvartanım günde ol tügen Düşlenedim uyulamağım Usal yazmış günde soğalım Yamanlıkını bik tiz sürüp ala Yakşılıkını payşak saklamay Sevdiklerim dürüst ağlayın Yürek gibi şilerim tığlağım Siz dostlarım dürüst ağlağım Yürek gibi şilerim tığlağım
Düşülenedin uyulayda Arımızda dem bolasın Abınsak da yalvarsak seversin Yaxşılıklar kile tabasın Yazmışlarım alda kollanır Aşı yazmışlarım ballanır Yazmışlarım alda ollanır Aşı yazmışlarım ballanır Yazmışlarım alda ollanır Aşı yazmışlarım ballanır Bek zo'r rahmat. Mana tag'in da aytgan so'zlarimni quvvatlab biz ko'p yozmashingda bor bizda deb aytaylik. Bu qilgan yozmashda bor. Bu shu qilgan yozmashda bor. Balki mana bu yerimiz yozlag'ach balki mening turmush ekan anglarsiz. Jer optimistik ruhda yozilgan jer. O'tganni qorg'amayıq degan. Uzgan yıllar artta indi eğlenip qaramayıp Ay yanışı köp olsa da o'tganni qorg'amayıp Ömür boyu xatirlarlik şaqlarida kubaning Yaxşı şağı güller anın Nasırları şubaning Ömür boyu xatirlarlik şaqlarida kubaning Yaxşı şağı güller anın Başarıları şubanın Başarıları arta falsıp Güllerin kaderleyik İki bizni baxtli etken Günlerini xatirleyik Ayaz günden azlı gülge Niga ele bulutlar Enne bizge yılmayalar Balda turgan minutlar Ayaz günden azlı gülge Niga ele bulutlar Enne bizge yılmayalar Balda turgan minutlar Uzgan yıllar orta indi eğlenip qaramayıp Ay yanışı köp olsa da o'tganni qorg'amayıp Alda yatayan ayular biz ötesi yol bulsun Ömür birge tiber yürek tutunuşkan kul bulsun Alda yatayan ayular biz ötesi yol bulsun Ömür birge tiber yürek tutunuşkan kul bulsun Ömür boyu xatirlerlik şaqlarida kubaning Yaxşı şağı güller onun Başarıları şubaning Ömür boyu xatirlerlik
Şaplarda Kubanın Yakşı şağı güller anın Kaşarları Şubanın Yakşı şağı güller anın Kaşarları Şubanın Indi. Bek zo'r rahmat, inshollahlar, bek zo'r rahmat sizga, bek zo'r rahmat. Men sizni bir asvetitlar deb qarab o'tiribman. Siz inshollahlar ekan, bek zo'r rahmat sizga. Yaray, mana shunday. Sonra kirigiz, menga kirigiz, dina xalq. Samara mesharlari so'rovi bo'yicha yozilgan bir yer bor. Shunda, chunki bizning tatar xalqi foydag'ana yo'q. Foydag'ana yo'q edi. Mana Samarada Shantala degan rayon bor, shu Shantala degan rayonda Abdiki degan bir ovul bor. Şu Abdiki degan avulda birinchi topqir tatar ismin dunyoga chaqirgan bir kishi yashay deb tug'an. U albatta Samarda yashay. U Yevropa chempioni Habil Bektashev. O mening bek yaqin do'stim, ham menga bek ko'p yordam etgan kishi. U keng ko'krakli, keng yurakli, 1.98 cm bo'yi, 168 kg og'irligi. Shunday kichkinagina malay. Men ayta, Salovat do'stim deb, mening endi avulima bir jar bag'ishlarlik haqim bardir. Menga bir shapkina jar yozib, bir gizali avuldaşlarıma bo'lak bo'lsin dedi. Albatta jarni men yozuvchi değil, men boshqaruvchig'ini jarning so'zlarida, kuyunda yozuvchi kishi Ferzar Murtazin. Men albatta endi jarlarga qarashmadim. Qo'ygan qarshi bo'laman degan. Jar sizga biroz tanish jar. Eng dardli jarlarimizning birisi Abdiki Qorabek qo'l degan. Yaz yetkeş tuğan yağıma Faytamı kuştay talpınıp Ebedekiga kül buyuna Saban tuyuna sağınıp Hepteki Qorabek kul arasında yollar var Şu yollardan yırak tugel Saban tuy meydanı var Hepteki Qorabek kul arasında yollar var Şu yollardan jırlap uzağım Yaşligim izleri var Şoyan jiller jittirgiz Avulama qaytıvamını Erkeyim tuğanlarımını Avulamını sağınavamını Hepteki Qorabek kul arasında yollar var Şu yollardan yırak tugel Saban tuy meydanı var Hepteki Qorabek kul arasında yollar var Şu yollardan jırlap uzağım Yaşligim izleri var Boyunda şul bolunda yaşligim mizgilleri Şuna rahat qabatlavu ebedeki deyevleri Hepteki Qorabek kul arasında yollar var Şu yollardan yırak tugel Saban tuy meydanı var Hepteki Qorabek kul arasında yollar var Şu yollardan jırlap uzağım Yaşligim izleri var Hepteki Qorabek kul arasında yollar var Şu yollardan yırak tugel Saban tuy meydanı var Hepteki
Para bitti arasında yollar tar. Şu yollardan jırlap uzgan yaşligim izleri var. Şu yollardan jırlap uzgan yaşligim izleri var. Elini tutala, ömürler tuttala. Gailede tatuluk bulmasa, jırlarsın sağıştan, jırlarsın yalgıştan, durmuşta yazmıştan olmasa. Jırlarsın sağıştan, jırlarsın yalgıştan, durmuşta yazmıştan olmasa. Tatuluk uzayta, kızgışlar kıskarta. Bulayda bir kıska ömrünü, Kergenşi vakışka, şeşkedey bir kıska. Ömrünün kadirin bilerlik. Kergenşi vakışka, şeşkedey bir kıska. Ömrünün kaderin bilirlik. Ların bulaşsa, kuyaşta yıcılıksa, üşütmez ile ol kışların. Mehebet jilkide, dostlukka vizide, birleşip yaşikişi dostların. Mehebet jilkide, dostlukka vizide, birleşip yaşikişi dostlarım. Hürmetli dostlar, sizinle tamamlaşan tiyatro artistleri muzikantımız İldos Nizamov, Liliya Yusupova, Nail Murtazayn, Alfred Yakşimbetov, Şafakat Salihov, Marcel Nikayev, Rasina Muhammadchina, Bulat Talakov, Mirhat Gilmanov, Mars Abdullin, Talgat Gilmanov, Mahir Hamdin, hem başkaları. Rahat yaşayınız, uzak yaşayınız. Neyse Fatma Günüva. Mehebet şirkete, dostlukka vizide, birleşip yaşikişi dostlarım. Mehebet şirkete, dostlukka vizide, birleşip yaşikişi dostlarım. Birleşip yaşikişi dostlarım.